Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kemawi Channel, teman-teman. Oke, kali ini kita akan mancing, casting lagi ya. Kita akan mancing di depan itu, teman-teman, di pecahan ombak ya. Ini kondisi air lagi surut, mau gerak pasang nih, teman-teman. Biasanya ikannya ganas. Semoga hari ini ada rezeki. Oke, teman-teman, lemparan pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Angin kena ke dah. Angin kena darat ah. Kena kan. Mana dah langkul mah. Rapu. Rapu baik. Bokol. Rapu enak ni. Teman-teman, rapu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saiznya udah lumayan nih. Alhamdulillah. Tangan lagi sakit nih ya. Wah, udah nyangkut. Ini ses rapu. Teman-teman, strike teman-teman. Rapu. Lekang dah. Masih ada. Rapu sangat. Cok ni. Cok lah ya. Kerapu pop ngebol lah. Dah. Okay, dah orang tak kira. Oke, teman-teman, kita geser agak ke samping ya. Ini belum ada sambaran nih, teman-teman. Semoga di sini ada sambarannya ya, ada cintanya. Kerape spok ngebob.